Šta se radi ljudi? Dobrodošli u još jednu epizodu Dark Gaming i danas ćemo na Mineplexu igrati Super Smobs na nekoliko partija. Pa hajde da krenemo, da ne odugovlačimo. Čekajte. Kako mi je promaklo. Uđi. Kao što vidite, ja igram sa Endermanom, njega sam kupio, on košta, ja mislim, 4000 gemsa. Možete, ovi su free, znači slime je free, spider, iron golem i skeleton. Onda odavde se kupuju Enderman, on je 4000, ja mislim, ako i dalje ta cijena. Sky Squid 3000, to je Creeper 4000, Pas 4000 također, a onda ovi malo jači, Kokoška 8000, Blaze 8000, Svinje 7000, Konj Kostur 7000, Winter Skeleton 6000, Veštica 6000 također, Magma Cube 5000 i Sneško 5000. Pa ajde mi da krenemo sad. Za one koji ne znaju, sad ću objasniti kako se igra ova igra. Znači, dobijate mač sekiru i ta dva su vam, mač sekira na desni klik vam daju moć od moba. Znači, imate neku njihovu sposobnost. Kao što vidite, ja kad sam Enderman, ja mogu ovako da uzmem blok i da gađam nekog. To je strava. Jedna od najboljih igra na Mineplexu. Evo vidite, ja sam sad pogodio, odbacio sam ga, ali on i dalje živ. Opa! Možete ovako također da se borite. A mogu i ovo da uradim, znači to je blink, kao neki teleport. Šta znam. O, ne. Možda sam ga ubio, ma nisam. Ja, umro sam. Imate po 4 života, znači kada umrete 4 puta, vidite na kojoj ste poziciji. Kako sam ga promašio, ne. Evo vidite, ubio sam skeletona, creepera sam odbacio na pola mape. Nećeš, creeper već je menom ubio i da, to ti je za prošli put. Ne smijem da padnem. I također kad padnete, umirate. Wow. Kako te nisam ubacio, mora da neki lag. Ne. I ubio sam ga blokom trave, creeperu. Nećeš. I nećeš ti meni. I gotovo je. Nema šta. Nisam ovo dugo igrao, pa nisam baš tako u formi. Ali mislim da sam odigrao partiju solidno. Ne. Blink. Wow. I kako si to preživeo, ti bezobrazni creeperu? Ne! Umri! Ubio sam ga, hvala. Imam samo 2 srca. Pustit ću ove dvoje da se bore. I sada oči u oči. Ja protiv Iron Golema. Naravno, on ima veću snagu od mene.
teže ću ga pobediti. Wow, ali još sam na pola srca. Možda sam ga ubio? Ne, nisam. Ovo je bolelo. I mene i njega. Pa, 1-1. Jedan život je ostao. Jedna smrt nas deli. Vjerojatno beži, zato što ne mogu. Ali presreo sam ga i... Ne u lavu! Ne u lavu, ne u lavu! On je mnogo jači. Ne! Umri! I da! Pobjeda! Kao što vidite, moj nick je Leo, 1-1, da znate. Ako me možda sretnete negdje. I evo, sad smo dobili nekoliko gemsa, znači tačno 50, 60, 70, 76. I dobili neki game hunter, ne znam. To vam je još 9766 gema da bi prešao u sljedeći nivo. Pa ako vam se svidjela ova epizoda, lajkujte i subscribeujte, komentarišite ako želite da pitate nešto, ako želite da snimate sa mnom ili ja sa vama obrnuto. Napišite to u komentar, ako imate neki zahtjev za neki tutorial, mogu vam pokazati kako da se skine backtrack na Flash, ako neko zna šta je, i pokazati kako to izgleda. Pa dobro, vidimo se neki drugi put, to je bilo to za ovu epizodu i ćao!